Naimbag nga oras yung manen papagayam kan kadrama. Dahil ti pagayam nyo, Jovi Dupais, aka Lady L. Pasensya kayong papagayam na ado ti tuktok kani adak di construction site. Umuna ang makablaawan ni Joe Cad iti Nueva Vizcaya. Always your listener, ma'am. God bless kunana dito. Thank you, Joe Cad. God bless too. Pakablaw dito Hong Kong Lady L kuna ni Jackie Claro. Kapinanom ni Terry Claro Pagayam ni aka Mang Piano. Happy listening here in Singapore, ma'am. Kuna dayta ni Arian Lorzano. Shout out Lady L, listening here in Hong Kong. Kastamutan ang makablaawan dagiti anak ko dita Skyview Virac, Itogon Benkel, Da Kenneth, Christine, and Francine. Kastamutan kini Dondon Odlus dita Balatok Mines Benguet. Yaman Lady L, God bless you. Kuna dayta ni Marilu Odlus iti Hong Kong. Pa-shout out man dagiti duangay ayatet ng anak ko. Kasiyan Mard Bogyaon, kan Siler Bogyaon, ay misibos from Mama Nele, iti Saudi Arabia. Pakablaw man diti Hong Kong, Lady L, kuna dayta ni Geraldine Larocco. Shout out kan ka, Pagayam Geraldine, iti Hong Kong. Kastamutan na shout out para kini Jasmine Rivera, ijay Qatar. Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyot ni suliso. Ngam no ti tao ngagbitot wano agpasulman, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing pinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Nagangot ka bakat, isa pumanokan. Di ka lamaanusan at igusan. Ala, agtalaw kan! Naangot ka pa'y Agtalaw ka nga rudan. talagang agtalawa. Tasaan ko matabalay daytoy. Nasayata mom. Balay mi iti asawa kan anak ko daytoy. Iso nga agtalaw kan. Pumanawa tagawid akon. Bastos kabutla nga babae. Ha! Makaamon tinapig sa todo amang digos kan ka. Mapukaw mo ti konsumisyon ko. Ala! Talaw! Nagtalaw ka nga ruday. Sikat ti pagtaltalawak tabalay mi matlaang daytoy. Awanan ti serserbim tarugit kan papakpakan kalaangan. Konsumisyon ka pa'y. Saan ka nagsubsubli ditoy Tapag balinakla ang miserable tinabat-bati pa'y nga angas mo abakat! Apa inay? Rabin nga maawan pa'y laang ni Jimmy. Napnapanan nangatan. Itay pa'y kumanak kaawid dayjay. Ay, padasag man nga awagan, barang sungbatan na. The number you have dialed is either unattended or out of coverage Unattended area. mat? Please try your call. Apa ingatan? Napnapanan nan dayjay nga ubing. Nasumok nan samot tan tinakibarkada. Ha, nimot Nadav. Hello, Nadav. Vanessa, kumusta kayo? Akwa. Kumusta kayon ko na? Nasaya at mat. Managsaka na kamakangag iti dayta. Ayan na ng kan Jimmy. Kasaok man ida. Ha? Akwa. Nakaturugan ni Nanang.
Saan pa'y mata si mangpot ni Jimmy? Ne, apay ngay. Ay, jak man mo. Jak makontak na uawagak. Ang mga nun ay barkada mo tan. Ha? Ay, ne, si mangpot mo't gaya man. Madamdamatan to nagsarita. Kasaok pa'y ni Jimmy. Bye. Jimmy, apay ngay takala si mangpot. Jimmy, agsarita tapay. Ha? Jimmy! Jimmy, lukatam da itoy. Di kag bali na bastos. Jimmy! Apay adi mo luklukatan tiri daw, ha? Nasakit ti ulok, mami. Apay ngamin ang nagladaw ka nagawid. Naggapgapwam. Oray ti cellphone mo, jak makontak. Jakla kahit ti makisarita iti oreasino, mami. Iso ang naigatangan kay ti cellphone, tapno adda ti pangkontakan ken ka. Gamaan niya ter aramidam. Da kayo, mami. Anya tinararamid yu bayat ti kaddak iti pagadalan. Ha? Inasikaso yu kadi matlang ni Lola. Napadigos yu kadi. Napakanyo kadi. Di nakman pagdamdamagan na kaslaubing. Kaya't ko lang matamamuhan, mami. Sana tila damdamagam. Sika tinala daw ang nagawid. Siyak lang aron ti rumbang agdamag kan ka. Mapanak pa iti silid ni Lola. Kahit ko pa makita sakbay maturugak. Nakaturugan ni Lolam. Saan ka na mapanitisilid na? Tanarigat nga anawaan no bumangon. Ipilit nan tumanan ti rumwan. Mangan ka na imbag, Jimmy. Tapno saan ka mabisinan iti pagadalan nyo? Ayan ni Lola, mami. Kahit ko kagid na namangan. Ha? Nalabit ang nakaturog pa'y laang. Inakriyon, mami. Ay, saan na masapol? Sige, mami. Inakitaan ni Lola. Jimmy, mabitlaan! Mami, ayan ni Lola. Aping awan iti silid na. Ha? Kwa? Ne, dalaang matitisilid na idirabi eh. Awal iti silid na, mami. Mga no... Pimanaw. Kasta nga minti aramid na. Mami. Maing kaagadalan, tagkidawak iti tulong iti barangay. Barang no dalaang iti aglawlaw ni Lolam. Nalipatan nala siguro ti pagawidan na. Tagkabaw mo't ngamin. Anya nga tanti mapaspasamak kadag iti tao iti balay. Apay nga awan ti sumungsungbat kadakwada. Hello Vanessa. Apay nga awan apulos ti sumungsungbat kada kayo iti umawawagak dita. Kuha nga min, Nadav. Vanessa, ada ka di parikot dita. Sinapsapol mi nga min ni Nanang. Ngam saan mi anak kita? Anya ti kayat mo asawen? Mapupukaw ni Nanang. Nalabit arimor iti nakaturog kami iti rabi eh. Anya? Kastamot kami iti aramid na. Kanayon arumor iti rabi eh. Diyak nga rod makaturturog amang bambantay kan kuana. Kanayon nakamapuyat. Ngam iti rabi ang adyak na puutan apim manaw. Tanapigsa ngamin titudo. Vanessa, saan nyo asardengan na sapulan ni Nanang? No kasapulan nga i-report nyo kadag iti polis, aramidan nyo. Ha? No saan nyo ang masapulan ni Nanang, agawid aklangan. Saan ang mabalin na mapukaw ti inak? Talagang awan ni Lolam, Jimmy. Saan tayo siguro na makita dayjay? Pagawidin tayo ni Daddy, mami. Anya? Kasayatan magawidin ni Daddy. Tapno masikaso na ni Lola. Kasano ang maasikaso na kat awan nga rod ni Lolam? Sino kumati asikasun na? Basta, mami. Siya akong ti mga wagi ni Daddy. Anya kumati ibagam kan kwa na? Pagawidin nga ro din ni Daddy. Saanan ang masapol a pagawidam ti amam? Apay, makita tayo nga rod ni Lolam no pagawidam? Mabit lang tawagak ni Daddy. Saanan ang masapol kunakmat?
Apay kasla diyo kayat apagawidin ni Daddy, Mami. Diyo kayat nga isot imang sapol kin ni Lola? Saan akasta? Ha? Apagiso, ni Daddy ti umawag kanyak. Mudto iti cellphone mo. Siyak ti makisarita iti amam. Siya kun, Mami. Nada... Hello, Daddy. Anya ti madamag ditan, Jimmy. Daddy, agawid kayo langan. Kasta ti kasayatan nga ramidin nyo. No kayat yung masapulan ni Lola. Anya ti kayat mo asawan. Agawid kayo, Daddy. Pangasiyo. Mudto'y day ta cellphone. Siyak ti makisarita iti amam. Daddy, agawid kayo. Dahil talang tikit-kit dawag ka na kayo. Bye. Oh, apay adi mo intod kanyak ti cellphone mo. Nakasaritak mo ni Daddy, Mami. Bayan nyo nga rin gagawidan. Apay asikat ang desisyon. Nalalaing kakit din ngam siyak. Agawid ni Dadim tapno agdadaan lang iti panawon nang umay ditoy. Imbes ang maalanan dagiti benefits na iti abroad sakbay nga agawid. Napatpatig ni Lola iten niya man na benefits sa maala ni Jabrod, Mami. Lola! Kastalatan na kanayon. Malas ti ipapaiday di abakat. Konsumisyon. Mami? No saan agapukan ko na? Awan ko maamot ti pagkunkonsumisyon nak ngas asikaswan kad sapul-sapulan. Makabannog day di alolam. Italaan na kainan na akbasit tawanan. Iti kasta pa nagsasauyo. Kaslakay kayat yung tikawan ni Lola. Ibagbagak laang tirigat ko kan ni Lolam. Apay akala ti panagawid mo. Di mo man lang pakpakaam mo nga itagayam ti sa sangput mo. Jakmat lang makatrabaho ana imbag. Tapang panunutag ti inak. Ar-aramiden mi matamin akabailan mi itap na masapulan. Ngam talaga asaan mi anasarakan. Mga no nakaadayon. Imposible. Saan na nakaadayo day jay? Mga no di mo't impaspas na tinang sapol kan kuana. Impablataryo ka din. Ha? Jak lakit ni maaklon no maisagmak ti inak, Vanessa. Anya nga ron ti maaramidan tayo na saan tayo ang masapulan. Imposible day ta. Masapulan no sapulan tayo. Ha? Nanang? Sino ka? Nanang ko, siyak na anak iyo, ninadav. Sana si kanina Dav. Naimbag nga orasyo, Kabsat. Agyaman ak una iti panang itulod yung kuana. Nakakitaan niyo iti inak. Kwa. Nakita ti anak ko nga agkatang-katang. Naasyan. Isong enyawid na. Naimbag nga rod ta nalagip na ti address na. Agyaman ak una iti kinaimbagyo. Diya ako namot aramidag. Bayat a pampanunutag ti maipapankan kuana. Umulig kayo pa'y Kabsat. Umay kayo. Saanan, Kabsat? Pakaragsak aklaunay ti panangitulod ken panangtulong ko iti nayo. Agyaman ak unay kan ka. Kurang ti panagyaman ko tapno masubadak ti kinaimbagyo. Agyaman ak unay. Anya ti... Vanessa, at ni nanang. Kwa? Mabisin ako. Sige nanang, umay kayo. Ialaan kayo iti kaninyo. Kabsat, dumanon ka, tamangan ka pa'y. Saan ang Kabsat? Agyaman aklayangan. Taripatuen ken aywanan nyo kumaan na imbag ni Nana Regina. Daytalang ti pakpakaasik kada kayo. Nangrunakan ka, Vanessa. Nabsog ka din, Lola? Di nagpaimot pinakan. Kasanong ay amabsugat. Nangan kayo mo tin, Lola. Nagatupay nga ruting kabel ko itipinggan nyo. Ay, loko ka nga ubing. Saan nagpay anangan kunakay. Sige nga, Rod.
Mga alak tumanan iti ka ninyo, Lola. Pakanan kayong tumanan. Nagdakkel kan, anak ko. Ha? Kasla ka ano laang idibasit ka. Itadakkel kan, Nadav, anak ko. Sana siyak ni Nadov, Lola. Siyak ni Jimmy. Anak-nak ni Nadov nga anak yo. Nagloko kan nga ubeng. Ibagam kit din nga adda anak ni Nadav kat nagubing pailaang. Simrek to pa ijay pagadalan. Do sila ang titawin na. Sige latan na, Lola. Basta oray niya ti mapaspasamak. Saan kaya pumampanaw, Lola? Kahit ko, awirenda ka kini Daddy. Asino ka? Apay, anak katugaw ka ditoy. Nanang, siyak ni Nadav nga anak yo. Ay! Pasensya kan balungwan. Napanakyay-ayam ni Nadav. Siguro, kanagnagan mula ang jay anak ko. Ngam saan asyak ni nanang mo. Mabalin ka di nga awagan kayo iti nanang. Nga uray ka nagnagan ko lang di anak yo. Sanak mo't nga imut. Awagan naglata iti nanang. Lukas tati kayat mo, balong. Nanang, pasensya kayon. Luad ado apanawon ti kaantak iti adayuan ng nangged. Di kayag tanag, tasaan kayo napampanawan. Tamo ka kasapulan dak unay iti daytoy ka nito, nga agpang ti biagyo. Taripatuan ka ni patag kayo matakas iti panangipatag yu kanyag. Inibasitak, ajak pulos makabaal. Siyak tagbali na sanggiryo lanang. Tagbali na sa rukudyo. No di yun kabailan ayantang nagitisa kayo. Siyak tumunula mangawat ka na kayo iti kasta kasasaan yo. Nanay, apay nga'y ngagsangit kamutan balong. Kayat mau ta sa pulan tanina ng mau. Tapno saan kan ngagsangit balong. Sana na masapol nanang. Takasangsango konti inag. Ay, nukas nga ron. Saan kan ngagsangit? Why? Mapanak to makilabada. Tapno adda igatang ko iti tinapay mau. Ken balon mo ijay pagadalan. Balong mau. Nadav, Jimmy, ayan nyo. Tulungan dakman at umakder. Nagsakit una yun ti sakak at umakder. Awan ni Jimmy. Simrag kiti trabaho na, Vanessa. Nagsakit una yun ti tumang ko at umakder. Kano bimlong mata? Tulungan nakman at umakder. Diyak ka maalanan na ito'y. Mala, kumput ka kanya. Ipan ka lang nga ni sa ospital. Ang mga nonya matanda ita.
Nagsakit na talaga. Anay ko. Kumusta ang tirik na yun, mami? Kastoy, medyo pimipya ti sakit amarikrik-nak. Gapoy ti tinumar ko a pain reliever. Nasakit na talaga, Tadagiti joints iti tumang yumot apektado. Nakamano kayo ng operasyon nga magsublilat tamat. Kasano, makatawan laeng. Marunot mananting kabil da iti tumang ko. Nabanog ako ni ti kanayon nga operasyon. Sapay nagdakkel ti magasgastos. Mami, Nagrigat ti tumakder ken magna. kasapulan niyo ti wheelchair, mami. Nagrigat matan ti agbalin nga inutil. Pasa si kaso aklaangan. Awaan apulos ti may tultulong ko. Papigsa niyo tirik na yun, mami. Kasta talaga. No santay amasapa amapukaw iti dahi ti abiyag, dumting ti panaglakay kan panagbakat tayo. Makarik na tayo ti sakit, kumapsot tayo. Aging gasan tayo na makabaal. Isa-asa na rin bang itang sitipigsa tayo, tas sana permanente dayta. Awan ti permanente di ti lubong, mami. Jimmy, anak ko. Tilang panagayat ti Diyos kada tayo pinarsuana, ti permanente. Isabayat as ibibiyag tayo, ipatag kan ilalaan tayo ti pada tayo tao, nang runa no saan ta na makabaal. Jimmy, Malagip yu ka di, idi imbagayo ang nagtalaw dahi di lola, idi nagpukaw iti sa magmamanungal daw. Juan. Mami, amok ti amin ang napasamak iti dahi di agundaway. Sana nagtalaw dahi di lola, ta pinagtalaw yu. Jimmy. Awanan ti Sir Bim, tarugit kan papakpakan kalaangan. Konsumisyon kapay. Saan kan ngagsubsubli ditoy? Tapagbalinak laang a miserable tinabat-bati pa'y nga angas mo abakat. Anyan ni mami. Awan asin na kini lola. Nadav! Nadav! Anak ko! Ayan mo na! Lola! Ay, Nadav! Nadav! Anak ko! Umay ka lola. Adda pa pananta. Di kagdanag tapagawid ko ni daddy nga anak yo. Tapno makita kan masikaso na kayo. Da kayo itangkat adda makasapol kan kuana lola. Ay, Nadav! Anak ko! Ayan mo! Umay ka lola. Adda pa panantayo. Tapno awanan ti manguungit ka na kayo. Jimmy, anak ko. Jakim bagbaga kini daddy tinaramid yo. Tadyak kaya't aguraan na kayo. Kaya't kung agtalinad ti respeto, kan panangipatag na kada kayo. Impan ko ni lola iti balay datata amante. Nga ama ti may sa akadalak. Naimbag ti manugot daydi, aging gasimang pa ni daddy. Pakawanan anak ko. Nakurang ti anus ko ang mga sikaso iti day di lolam. Arumbang ko mga impapas ko nga impatag. Tamabilbilang idindi ka nito na ito'y abyak. Kapo iti kabakat na. Itala amawatak ti amin. Bayat nga iniinot alumlum nagmatan ti init ko dito'y lubong. Nakasat at pailaang. Tanda kayo kanidadim anaanos. Ang mga asikaso kanyak. Dahil tati Jack kaya't amapukaw kini daddy. Ti kinaanos na. Jack kaya't aguraan na kayo, mami. Tas sigurado aguraan na kayo. Ngori kasanupay ti panangipatag na kada kayo. Numadoktalan na ti panangirurumin nyo itimpat-patag na unay nga inana.
Ay, nagrigatan tinakatugawlatan dito'y wheelchair ko. Ikagumaak man ti tumakdar ang mga iti kanak. Barang no kabaalak. Anay ko! Tipatong ko! Anay ko! Vanessa, apay nga da kay ti swelo. Tulungan na, pang-aasim. Tiyak kabaalan ti bumangon. Kaya't ko kumati tumakdar iti wheelchair ko. Apay nga binapilitam ti tumakdar iti wheelchair mo. Anay ko. Ala, tulungan ka na bumangon. Kumpad ka kanyak tayo karigatan ka bangunan. Sige. Oops. Anday ka. Naipatugaw ka matlangan iti wheelchair mo. Agyam anak na dav. Tiyak amon ti aramidak. Naawan ka. Takanayon mat nga awan ti anak tatagtrap-trabahon. Amangan numatayak nga awan ti mga asikaso kanyak no awan ka. Agasawa ta Vanessa. Lagkin narita idi nagkasarta. Ngagsinnaranay ta itirigat kan ginawa. Iso adi ka nga rod baybayan. Bayat ang makabailak pa'y. Vanessa, iduron kun ti wheelchair mo. Taipan kay jarwar tapno mainitan kamay. Sige man nga rod. Kaya't ko launay ti mapan ijerwar. Ngamjak matan makabaal. Mayat no mainitan ka. Takasapulan mo't ti bagi ti darang ti init. Kaya't ko launay ti magmag na. Ngam kastoy matan ti kasasaad ko. Saan ako na makapan iti sa dino man na kayat ko apapanan. Mangnamnama aklaagan kada kayo ka ni Jimmy. Di ka agtanag. Asikaswan ka na imbag, Vanessa. Asikaswan ka kasi di panangasikasom iti day dinanang. Idadaak pa lang iti abroad. Nadhav? Naanos ka idi anangas asikaso iti day dinak. Iso adoble mo ti panangasikasok kan ka ita. Tasikamot tanti saan ang makabaal. Napipiyakan niyak na medyo napiksa akpay. Kapailak pa'y nga si kaswan ti maging. Mapit lang ha. Tamanga alak iti balon mo adano. Tamangan numawaw ka numapantag bilag iti ruwa. Agdalusak pa'y iti silid na idinanang. Apaman ang makapainit ta. Nagadugayam ti induldulin ni nanang nga agduduma asursurat dito'y baul iti sirok ti kaman ha. Nabayagasan analuklukatan to'y silid na. Manipod pimusay. Dalusak man kitni. Mayat dito apagturugan. Takumamang iti sigod ni store ni nanang. Nagato sursurat na gito'y. Sursurat kumot na gito'y kaninanang. Di tunggal kasangay na. Induldulin gayam dahi dinanang dagiti inintan ko kang kuwana. Awan mo't nga minti kwartak idi nga igatang ko iti card para kang kuwana. Iso a regular a papel ko lang di pagsursuratak iti. Kanya nga ito eh. Surat mo't ni nanang para kada kami kan ni Vanessa.
Nadab, Vanessa, anak ko. Amaw, asaan amaliklikan ti idadateng ti panagbakit ko? Saan amaliklikan ti panagpigirgirto dagiti takyag ko? Ket agkutukutaw dagiti natibker at umeng ko. Jaktor mangalngal dagiti taraon ko. Kumudrep taw dagiti matak. Maalyawak taw kadagiti nagngangato adisaw. Manglipat ton ti panunot ko, anak ko. Ngem laglagi penyaw, nga agkalinaed kayaw dito'y kaunggag. An-anusan dakto ataraknen, anak ko Tabasit tulaengen tinabat-bate nga anges ko. Di dakto kade papanawen wenno ibuleng no dumteng tuday ta akan itaw. Laglagi peniyaw, ipatpateg kayo nga aging ka iti maude nga anges ko. Nanang ko, sapay ko mata na ipaay ko terebrabang ang anak yo. Kadagiti naudi ngalal daw yo. Kaimnasan iterik na timay sa nga anak akas kanyak. Imang taripato kan mga sikaso kan kagainak. Anagrigrigat anagisikog kan nagipasgay kanyak. Sikat itimakter nga amak. Hindi awalan day ni tatang. Saan nga umdas na pagbita sakripisyong? Hindi bakit kayon? Luy kumparak. Dagiti ano ang sakripisyo kan rigrigat yo. Tapno mapadakkel kan mapaadal tag. Sikat ilang binor kanyak. Taplang balila ka na saya at tao. Kaya't kayo pa pagserbian. Ang dapat ti pagpatinggan ti biyang ti tao. Nanang ko. Vanessa, apay adi ka pulos matimtimag. Kalpasan na nabasam ti surat na idinana nga nakita ki Jibaul na. Vanessa, anyat mapaspasamak kan kan? Pagkawanan Anya di kayat mo asawin. Awan mo tibasol mo kanya. Nakarkaroon na makon konsensya kita. Mababain ako na yan kan ka. Nagsigpat ka nga asawa. Tanagsaya at ti panang padakkel na idinanang kan ka. Katita, siya ti mairanranon. Gapoy ti kinaimbag day dinanang nga inakan ka. Vanessa. Pagawanan nagnadab. Tanagrigrigat ni nanang iti danak. Bayat nga da ka iti adayo. Anya ti kayat mo asawan? Galpasan, ti panang basak iti surat na idinanang para kadata. Nakarkaro na makonkonsensyaak. Kinid daw na saan tabaybayan iti panagmakat na. Saan ta papapanawan na makalipatan. Anyan tinaramid ko. Ta pinagsasawak.
Jak binakpakahan kan binabanaw ko. Anya, naaramin mo daytay tinanang? Bakawanan pag-asip ta din nagpampanawan ka po'y timpundukan ka. Saan kami na nakabalan ti konsensyak ti amin? Nagbali na kadakas kanina nang iti sumagmamano ang kanito na dito'y lubong. Nadapag-asim, di nagpampanawan. Saan ko nakabalan ti bagik? Kasanak, nadaba. Jimmy, sa dino ti ayan ti amam? Saan pa yan nagawawid, mami? Nalaos ti sakit tinakam na kada kayo. Amok na ita. Uray asino. Talagang agsakit tinakam na. Daytoy ti pagbutbut nga ka mapasamak. Isadyak imbagbaga kini daddy tinaramid yu iti day di lola. Diyak kaya tamadadal kayo kankwana kat agsakit tinakam na. Ngamsaanan akabalan ti konsensyak. Iso na ipag-akan ko na ti amin. Mami? Marik na kitan tinarik na day dinanang. Diyak pinanunot adumtang tumuti kastuya sa saadag. Siyak tumuti ang kurno. Di saan ama kabaal. Kat kasapulak ti tulong ti padak a tao. Kasapulak ko na'y titulong yung agama. Agyaman hakta nagawid kayo matlang, daddy. Pakawanan dak, no jak nagsasawa iti trato iti ni mami, iti day di lola. Maawatan kayo. Napatag kayo unay kanya kini mami. Isasabay ko mata, maornos kayo matlang. No ita, jak amo ti sawag, iho. Daddy, mapan kayo kumaytayin ni mami. Kanayon ng orayan ti isa sang patyo. Isa ka sa uyo ko ma. Pangasiyo, daddy. Nadav, pakawanan na kuman. Awanan di mo kapag kamangan. No di na kayo iti anak na. Kasapulan kayo unay. Nadav. Inayat kay di kastaunay. Pinagtaltalkan ka. Kasla mabagbag kong ti pusok iti agdama. Tunggal mapampanunot ko ti rigat day dinanang iti sidong mo. Bayat ti kadak idadayo. Pakawanan ako ba? Pagmamamawya ko nagiti nararamit ko iti kalabas. Nakasagana ang mga klon iti anyama na panaw sa ngay pataw mo kanyak. Basta mapakawanak lang iti. Kaya't ka balsan. Kaya't ka panawan. Kaya't ka baybayaan. Ngam napigpig sa tiguyod dagiti nasasaya at abilid. Kan sursuro nga insuro kanyak iti na dinanag. Kanayon na nga'y baga ama makawanak. Tunggalan na makapasol kanyak. Ayat nagtipadak a tao. Takas na di kayat ti apo. Kadyak kayat tagbalin anak kasi ti imatag ni Jimmy nga anak ta. Kaya't ko ti agbalin anasaya at nga ehemplo kan kuana.
matay ti saan nga agpayag. Sigurado asyak matay ti saan ang makabaal. Akaskan ka. Nakasagana nga aguray. Ano ang mapakawan na? Siyang tinagpasol. Isorong bangarod nga gano sa... Ababalaang tibiyag. Arami nagtamo karumbang kas asawa Vanessa. Ni Apo Diyos lang ang ti makaamukan ka. Tatawag lang ang makarik na iti sakit. Kan pa nakaupay, gapo iti nanuktalak nga aramin mo. Mamutat ka na tap. No kasampulan, ang kanayon ang ngagkitawkan ka, hindi pamakawan. Mayata si Bibiyagak. Aramida, katamo ka si Mamaso na. Ni Apo Diyos ti pagtaklilak. Tapno punasin na ti sakit. Ngayon palay mo iti kaunggag. Kapuy ti napasaran ti pateng ko ulay nga inak. Kadang iti imam. Diyak itulok ang katawan ng ti Diablo. No diyak punasin ti sakit ni nakam iti kaunggag. Nakasungani iti pagayatan ni Apo Diyos. Ti kayat ti Diablo ha mapasabak. Kaya't nagagtalinaan ti sakit ti nakam iti kaunggag. Tapno malipatak matan ti kinaimbaga na isursuro kanyak. Tano si Bibiyang pa'y na ininanag. Sigurado ang kindawan na matlang ang pagawanan ka. Tagas na ti kinaimbag na tao. Siguro, iso anadanan ko ti kastoy ang kasasaan ko. Tapno maawatak matisa sa adan idinay dinanang. Vanessa. Ita, si kagayam nga anak na ti pagsangkira. Tadyak kabalanan ti pagi. Dumay sublik lang kuma. Nagidigunda, waya pa nang iruruman ko kankwana. Subliyak kumaita. Tapno ilintag ko nagiti nagbintutang. Ang bali na ka na saya tamanugang na. Tapno saan na narigatan iti panagbakat na. Damay sublik na kumati amin na dama. Ecclesiastes Kapitulo 12, iti versikulo 2 nga aging 24 ken 7. Mapasamak daytoy into nagsipnget ti init, ti bulan kan dagiti bitwen, ket dinto umadayo dagiti ulep amang yeg iti tudo. Kalpasan na agtigergerto dagiti takyag mo amang salaknib kan ka, ket agkutukutto dagiti natibker atumeng mo. Di mon to mangalngal ti taraon mo, agsipod ta agtupol kanton, kumudrap tumeten dagiti matam. Di mon ton mangeg dagiti ariwawa iti kalsada, narigat mon ton amaalingag ti uni ti gilingan, kastamat ti awang ti musika, ngem oray ti kanta ti billit, riingen na kanto. Agsublinton ti bagitayo iti tapok ti daga, ket agsubli ti anges ti biag iti Dios a naggapuan na.
Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay pakasritan na tampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. JR. Manipo diti pluma kan iti direksyon ni Jovi Tupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!